henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第5章第27节到30节，论奸淫；第31节到32节，论休妻。Seperunta batas ini batas mate. 35 pah, 37 kenai bitak telun kenai. Lemengau koli sesegasapat. Pah 33 kenai, bitak 33 kenai. Lemengau koli medaalah. Lemengau koli sesegasapat. Ia segasapat. Msaka lenengau sebiau wada namu bahangan. Kia ni yaku pelengau ku munan. Ana ima kemlawah kami tak kuyuh seejik ida wada segasapat hian ka sahurna. Nasi pesekelibut sunan ka nalat dolek su pagkaangan ni kataani. Ana su pagkangalun ka kingan sita kabubur su nuko kika nikan belihan su. Nasi pasikalibut sunan ka nalat baga su selapi ni kataani. Ana su pagkangalun ka kingan sita kabubur su ni ini usa pashagan ka kana kabubur su nuko kika nikan belihan su. Lemengau koli medaalah. Kamata kuyuh na ka ana ima pakani hiyan ka patas kakada misaka lenengau uli. Kia ka kia ni yaku pelengau ku munan. Lahok temesesenaw daha ka puso na ni kamada kuyuh ka sajak kika pesegasapat kiyuhan na. Kia ni mangan kuyuh kanada ka sajak kika segasapat hayaan.